Diputara langsung Karbi people hololong pai ciklopen kilu dadam en ponpo. Bokajan along ihum hem kolong along pen karpulip lin kep kene ponlong. Longkom aji long indut lakhan munda pu bangpu apiso opan aprancar mudat. Choki hola nilip lamps along dilip singnara pan temporary secretary arpu kepekpon. Karbi Culture Society KSS atumpen patir piponsi anikanwang Karbi risuni sorong aji ke talon pon ver adim diputara langsu Karbi people hol mate jutang aklam along alir alont mate abolon kilang mi pinangan cithang pontang lo bons tami labang su jutang aklam along pinangan ot kelang nu atum mate avi kavi atum pent dam si hadak pinangan paseur mate patir kang lo lasu pudak lapunar Karbi Culture Society atum pen tami batai alang li tumpen chuningri pon lo lasu jutang aklam along kipang thiljir mate abolon ki du ponjat adi pater tedet ji mate paseur edet ji pan kelang mi jodo sita ada kadung dam lo putin ini dunujin kuwi ke citum kuwi kang thok banceng lo hor ki jun biara bong koi roi ini dunujin lainon ni tum pangthir pon bong lo si bang ke jutang amum bang lai ni tum ke war dunang kalau jutang jibara song of tiria mai tum rasini lia batai sosial media ban me chuni rido kaddo go be kar biara tum pan Jika kini Karbi Culture Society atum akabol ipon chot le Karbi jutang hem tum pi ke kantir ji gadi jong si kadu ke Karbi ara tum chito dun di pulu tangde sila bangso Karbi people holes Karbi jutang hem tum pi la bangso ka pangthir edje na bangke Karbi jutang di pada song hin pen kadu ke Karbi ara tum si kachi kido pen ningthero nang sera bangke tum ji asino na por uthot ni li kadu ke Karbi ara tum pan kapacini ke lahan lo nilitum daftar langsung Karbi people holes jo pedap kelang cari dia pan songa hin kena kia darah kaduri nang atau kau kena jawab nilitum ladang nang kilo dokter si entry fee ken pon non pai si kruisial ni pen ceng pon pon sining thelo labang so Karbi jutang di pada songa hin kena kemang akama thalong kadua Karbi ara tumta nang citu dumpo nang cirab dumpo nang cidon dumpo pusi ninte silang sini dikali dulu kadang gue Karbi ara tantame hingga kelompen kacunung di pidola labang su jutang aklam alon ki pipon berji aphan ke kipang thirpon akenang sot lapen kipang thirpon ji aphan ke muni detum kibipon akenang sot lasi non ke wangji pai ni pai achiklopen ke lasu jutang aklam along kilang dam ji bang pubang pietum pen spe indu along tangka sika kep enpon pusi mai pupen pachini pon Karbi jutang jubara song tiria mai hinpen kacerai pon da Karbi jutang hem tun pi mate Karbi people full star langso angkang ro kapang thir lapen lada kadu Karbi cari calong pon isi akenang sot mata dampen kewangji pai ciklo ni pai siar ni pen entry fee mate nang kilo danam ken ponje panatumi KCS mate Karbi jutang song tiria mai along cerai pon pen kecerai pon angko kolon thigala hello mo hatene di thampon je Karbi ang kadu ga Karbi ang long lo Karbi ara tum jutang ke chingon do poi picita nang tum kadu ga be chini ta hai ahut pena hut lada Karbi people ho sangkang alu ninduk meme pina ana sai angge kem ta tum do siala hai ke pangthir nang je pan pina antang ka nang sota do kok ti hut pen atini tum ke Karbi jutang song bangke isi cultural organization chot nilitum ke government dal det nilitum no khida dawe ningkane sekpen Karbi Anglong Autonomous Council hin pen Karbi sunum sorong aja farman tangka kenang thai people si halo so tangka pen chora bangke nilitum da katu kabe Karbi people holes da bangso
kecari ponji pan ka maintenance pana kisum tetang la pendili tum nona madak ni tum along bang trok phone ni tum son ki bi pondo alang to mana ciklo jon bang ki bi ponji pan bang salary bi ponji pan da kisum do la sini tum cerai lo atumi standing amaya lo inu munit inu dalong sikakep dang ni ta sikakep la pen la dang thom pen dang dia bangke ingkoi la pen jong se commercial ko perina gari bang polo tang te la bangke pharu sian ponji pise tumi cerai pon take non ke bangji pai pai je klo ni pai sian ni pansi ke kla moni man tum thau la solong ni likato ke kar berat kan ka baji du man khang tung la son halo Karbi Culture Society la pen ka Karbi Anglong Thomas Council and Bongs tami isi kaching wai meg do sita hala bangso kaching wai non ningkan hini non tuwa de chini lo la so COVID-19 a protocol nangale rock pen Karbi Anglong Thomas Council la pen Karbi Culture Society ang bong kaching wai hala bangso implementation of part of nazo ka siksa do ko sita la tak bangal ning bangse a maintenance bang nangale rock Asi la dami tu kisi central committee jung ahin kansi la so asayang dengman tengpon lo la pen isi da ka pani ne mang do thulang ka do wait no mang ke lamarjan pe ne ka sonse tum ka chingo tum do pe la si album de man purote pharok ko la pen la film age the tum pulo tang te suri ke thom pendak do klung se patang huji purote suri pho ola hai ke an po ji bane tum chirai lo isi bangal han lo nang tung kare chini lo kadwe kar birat panda bajini nang tung mangala lo nili tumi pen lo kadu Khidamthang jakhong ni pai krit troxi ani adap por pai troxi por malom volongkom aji police station parlopont klodung ahawar along kedu gur arong amekar lokhon munda bang apiso apok era phanu pak pena apran armur pondel la so purak volongkom aji police atum pen semi adi maklongan paledam lo woi fil semi lapu anat lokhon munda bang karsis patudam joilo bons tami la so hawar arat atum pen police atum along lokhon munda phan kirika kuruk along ki cherap chetodun si lokhon munda phan no pa ari deng pen no pak pen longpon lo la so purak non police atum pen spari deng pon si lokhon munda phan neping nang pon check lo non corona avur ki jumpur ahut ke ton kelang atum pen asai ke deng pon bom ahut pen stami joy pen biha bi park lem atum ing ton pon pelang lason si pini jakhong ni phai crane recap ani stami bogajan along stami ihum hem konglong alom registration number 063175 along pen sbi kakku avu jon crep hola pen karpu olive lin cap susi kene ponlong to puthak stami wildlife crime control bureau gov of india atum pen stami birta long si na humri lo la pen nono marke la bang ni riso atum pen stami ing nam rai kom atum ing nam rai kom atum pen spari deng pon si karju peter tok asai deng pon lang ing han lang so pen Karbi Longri Abirta long bukrang be वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो गुवाहाटी अफिसत खबर এটা আছিলে যে এনেকৈ কেইজনমান মানুহে বন্যপ্ৰাণী ব্যৱসায় কৰি আছে তো সেই খবৰৰ ভিত্তিত আজি আমি আহিলোঁ ইয়াৰে স্থানীয় বন বিভাগ আৰু স্থানীয় পুলিচৰ সহযোগত দুজন মানুহ আমি কাৰত্ব কৰোঁ এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ গাড়ীৰ ভিতৰত তাতে বস্তুখিনি লৈ আহিছিলে পেংগুলিনৰ স্কেল আনিছিলে প্ৰায় 12 কিলো আৰু কেঁকুসাপ 13ডাল আৰু দুটা মৃত টোটেল 15টা ক'ৰ পৰা আনি পেলাই ক'লৈ নি আছিলে তেখেতসকলে আমি এতিয়া সন্দেহ কৰিছোঁ নাগালেণ্ডৰ পৰা আহি আছিলে কেইজনক আটক কৰিলে স্যাৰ দুজনক তেওঁলোক শুনিব পাইছোঁ তেওঁলোক আৰক্ষী বিভাগৰ এজন আছিলে বুলি নাগালেণ্ডৰ হয় সেইটো আমি ইনকুৱাৰী কৰি আছোঁ সন্ধিয়া নহয় কিন্তু ইউনিফৰ্মত আছিলে আগৰ পৰা এনেকুৱা কৰি আছিলে নেকি তেওঁলোকে সেইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনত গম পাব এইটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কেছটো হেণ্ডঅভাৰ হৈছে আৰু আছাম ফৰেষ্টে এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব আৰু তেতিয়া আৰু বহুত তথ্য পাম আমি সামগ্ৰীখিনি বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব ছাৰ বজাৰ মূল্য পোৱাটো আমাৰ আইনমতে এইটো হেৰি হয় ছাৰ কিহৰ কাৰণে নি আছিলে বস্তুখিনি নিশ্চয় ব্যৱসায়ীজনিত কাৰণে হ'ব এতিয়া ইনকুৱাৰী কৰিলেহে বাকীখিনি গম পাব দুজনক আটক কৰা হৈছে দুজনক কৰা হৈছে তেওঁলোক দুজন ক'ৰ আছিলে নাগালেণ্ডৰ হয় ডিমাপুৰৰ Kain ko rapo nilip MSC Consensi parlo chukihela nilip Lems as secretary arpukimi non amat ki majok aphans tami ki thir thip mare permanent pekpon pelang non amat dilip singnar aphansi temporary as secretary arpu pekpon lo
nilip chukhala lems amai phu balban bak pen kipachini pon atengki non amat ke kithirti secretary arpu pekpon pelang boyfit sami non sangkiwanji akenang sot ki dukok ajok pensi dilip singna arphansi temporary secretary made akonchung bang arpu pekpon derlo bons tami mo covid 19 protocol jongsi avilu putangti election padu ponji puta alang lipen ningje pontu executive committee and itu mako extension and law and that pen sang bang ke lifting apollo mansin itu sang ke jasa ni lifta phika por pen sang wan nangji po masi ni tum hala secretary hoi pen galite sang wan nongli dak ni tum executive pen ke railo chairman hansi ka to kabyang horpilo bonta hadake chairman hoke sang release longle la pen committee sa sang release longle temporary stamme secretary abete sang ponongli masi ni tum hadak proceeding ka do chingwai si chairman chingwai si ma temporary secretary ni phan order pe do order ta lehenlo order lehenlo ni tum la non secretary temporary phan la ke jitia covid protocol atam julu te circular na le te botha ni tum selection tame election tame la ke secretary ka li mane chakalelo mane buddhist and din hadak executive ako meeting du thupo executive hoi pensi circular na meeting do po anlote ni tum hadak se komasi president komasi vice president komasi executive member la hai mamon po la pen jitia select election dolonte komasi executive committee a member mandu yema nomination ke phai phan in pensuri photangka tesar nang li labang so ni lems itu kongchun bang kimi arpu kelong lok puthak nang li thiek ben than ponjima temporary executive temporary secretary ni liang hor ke long pen ke oise ni lik arta kom la pen ikhia dadawe bonsu tame un an ke charne tumpen ni lip arada do an honggothon mane kese tum do an la pen media tum do an la pen ke thekire tum an pen chingki chingwai pon bom bidisore en pon bom si ni lip along atheka por pen sangheron pon long bom ye phan ni an ang hor teng pen chiklem pon ji bujin mathal tenang li phan jitu la appointment letter temporary appointment letter nang li kongchun bang arpu gilong lok labang so letter ke nang li hatot do mano do la ni li nong chodong do bote paklai tharat la hello temporary appointment letter la bang forwarding letter la ke sang lifting order la hoi kan si sang wan long lo je man tu ben se sang kiron pangsing ponang li la klar dak ben than tha the ni lip arat jitu ni lip lems ke parlo angkang arat tum ke chonghong prong la the comment tu si sang kiron puma warat chonghong prong arat tum dupik lo sin nang lihin pen jitu nilip lems kongchun bang arpu kimi nang li silong lopo nang li chini po la pen kiron pon vekjia harni abang nang li than pon dak tha the labang so tanang li than dak lo plang te arata tam ta nang li ki than ateng pen tam ta ning theklong alam thelong po chero part pik lo asi sang ke ron ji bang tum ke dam tang executive hot ka cherai bang ke humbar pen sang ron pon na ko ni ta akimi jong jung la ma se kero ne nyom chin ne kosam ne siklem ne chini ne isilo hini bang ke executive committee unta ni tum tak chini pe de ma se la pucherai de lo bonta ne executive judet pen office pon lo bonta ison soni ke claim ne officer account do lang athe ke RO pour release order and ne FCI la pen la so luwan si bukajan pi nei bukajan pen ko eraive release pu alu ne break up kurini athe ke episode to ma phan la pen lemsa long do stand thakni la so order long si ni tum ron ponong ji la se ke der nai ta ni tum non ke bang ji budbar ani pen ke uthot ni lip tum arat phan sang ki po ni tum chi kon lo la si ni molbar ni order ban po la pen budbar ni bang ni tum episode ma phan sang po thai po la pen hok lo ni tum ning duk lo itum ka chi bhong ke ba ka duk alam char wo sa ke lemsa long lo bon ta ki duk dat ke sung da tum ke an bang ke athi ka por long na koi posi la tum ke ron pon tong the ke da posi ni dia chang lo la pen an ni bor ipon lo do de sang se pen ni liberat kai sang tak sang ke long we pani bor ipon lo la pen additional sang nang le lo la pen kada sang ta 50% nang le lo la pen 50% nang le ji le la nang le ta kada sang ta continue long pon po la pen non agos pamanta sang nang le tang dalo bon ta ni tum forwarding wan welang la tar ni tum ke long continue long pon bom po la si ni liberat phan chuning ri lo na tum ka do ko chpan ning ding thil thora non la thika por sang ke long pen na tum ko chudeng ni phani chuning ri la desar labang so ni office pen temporary phan la dilip sing nar phan se ki jong pon cita kon phan la so bang no bang la to apostol ko na si no bang ke la so bang ke stokis mi ko la so pitak sing wai ane no dilip sing nar phan bang temporary ma chiklo yon trok dai manda welo la nana wela la so do da prampo kalang ma la so opta mo
Seta non amat pini amat emergency ke dilip sing nafan si pek lo. Labang so ki pek. Oh la kosong bone alai a member che la na la tang. Member bone la secretary bang. Secretary da la. Seta men non amat ke ansong pen ke dilip sing nafan si non temporary bang ke ki jong pon di. Setara tu ning dom le. Rat tum aku ingwai thula. Dilip sing nafan thot sita baka prek pon ta me aku ingwai pon thula. Aku meeting